Naikari. Uy, talagang ipaspas nagmuti ag trabaho Wen Lito, Un gayam, agawid ak ijay probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagaw-awid Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ijay probinsya, sigurado sumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi nakadanon dito yung syudad? Tapno ag-working student. Ngam ti pagsayaatan Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, ang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ti kasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makaamukan. Amumeten, noan niya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rudan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip ko latta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Agingga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamagtider ka madyak ta di taayan ti bato. Saan na ta mailiw kanya ni Roman? Uy, anyamanin ti pampanunutam. Unyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan anagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastruck iti pagtrabahuan na ijay. Ket sipod ditan, saanan anagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patuludan na laang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawin. Saan kami pa'y ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no daduma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan nin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayaten nakpaingata ni Roman. Iso laang ti makasumbat iti dayta, Stella. Ala, ituloy tan ti aglaba. Tapno makaawid tan, Stella. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sally. Mas daawak nga minkan kay Stella. Takay kayat mo nga umay ta aglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y kanalaklaka ti aggaw-gaw. Ken nadalos mo ti danong. Wan, sana bali at nadalos ti danong diti karayan. Wala. Idi adda tayo pa'y laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mang bagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. Wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog. Naragsak kami idi. Ngam ita? Awanan. Linipat na kon ni Roman. At dangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na.
Api nga rod saan anak i-break ka? Sally, Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot, no ay ayaten na ka nga tapay, wano saanan. kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Kayat ko amaamuhan no anya tiga po na. Asaan nga agaw-awid iti probinsya. Among ka diti ayan na. Nasauna iti kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no ka ano, tasumurot akto. Kaya't kumatiag pa siya ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakan ayon nga dapam panunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak latta. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Ay, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan! Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan na mangkitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaan. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatanga ka amin talakom, ano kayat mo? Manu amin tibayad na tagatangag. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanala ko amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tata Sebyo? Wen. Masurunak iti dayja a tao. Nukat agsabat ti dalan me. Ipalagip na latta tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Saan mo't akas ta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare? Saan nyo latan nga italtalag ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil dayjay. Ay. Saan nyo agurguraan? Tama di ti ada kagoran ha. Saan anatalina ay ti panunot? Saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kunkwana. Intimplaan ka iti kape. Atoy. Agyaman na, Carla. Nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lahat tati aday ti panunot mo. Ala, aday wanak pa'y laing. Tapno sa anak amasinga. Okay. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Papa, kaya't kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon. Napagsaritaan nyo kanin dahi tabanag. Saan pa?
pay, papa. Kaya't ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Adda ka din nasauna kan ka, maipapan iti dayta abanag. Awan pay, papa. No kasta, urayam nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat maagaw ti sabali. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O, kasano? Agpasyudad ta inton bigan? Wan, Sally. Sige, nakasagana ak matan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo dya syudad. Sige. Agyamanak, taada ka akadwag. Okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak manen, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam da ita. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwag. Di kagdanag, adamat kwartak. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manen. Takuyugan na nga agpasyudad. Sige, agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, Wan nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman? Wan nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Sana balin Anya ngay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Sapay ko mga rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumor tayong tunbigan. Sana bale, tawan sarak tayo ija opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimor Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sikat ti matungpal. Agyaman na Ay, kamaudyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak ta iti trabaho. Namabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, iyan lugar yun. Ay, saan pa lang nga ita? Kaya't ko makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga no agbabawi ka lang numapantay ijay. Oh, di agyan ta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta ijay lugar yun. Saan pa nga ita? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto ijay lugar yun Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan, kabayatan ti kadata ditoy. Sige, oray dyan nalakalaang. Diyay kabailan ta bayadan ti rentana. O sige, siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige. Mabisina ko. O sige, mangkita ta iti mabalinta apanganan. Ay, anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a klas a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga. Awanan nyaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder tan iti kanenta. Sige man lang.
Kasla naimas daytoy inorder ta. Ala, manganta nga rodan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakita? kumita ka iti kanawan mo. Hindi ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kunkat nga iso. Asino nga tayo kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na day chay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabiit lang. Anya ti aramidam. Kaya't ko apan ken no ni Roman day chay. Oh, adtoy pa iti sidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, nabsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Isali. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ako Ngam nagpuskol la unay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita, kunamlan asino day siya babae? Kasla tinong panak itikas dyan na sa una. Payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day siya babae. Oh, timakdar ka magtan. Dito'y kalaing. Siya kung ti makisarita iti day babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalaing. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidergan dito'y ayan ta ni Roman. Sali. Aday. Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asino day chay? Diyak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kayo. Roman, di kadwam ang babae. Asino day chay? Sige, inakon. Stella, Sali. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sali. Apay, adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumardan dito. Mabilang, ipasupot ko dagiti makan. Sayang mat, umunakan ijerwar. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day siya babae. Dari mordan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito'y restaurant. Oh. Kasta gayam. Among ka di? Naragsagag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo ito na ka. Ad-adda, amain lawak kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito'y. Okay. Kat mapanta iti mall. Adon ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginan na. Ha? Inton maminsanan ti ipapanta iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal, kiti kayat mo. Gapo, taay, ayaten ka.
Anya daytoyan pasama. Nga ana, i-relax mo tirik lang. Kani, itay ka pa nga agsangsangi. Agsumlitan ijay probinsya, Sally. Aglugan tan itibas na mapanijay lugar tayo. Saan? Ti aramidam, ag-relax ka lang. Tamang kita at iti mabalinta kapag dagusan. Diyak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagusta. Sally. Ala, agi na natapay. Ay, awan gayam. Adda inted ni Roman a calling card na. Kaya't mo ka dita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tanu ita, ang mga nukadwana pa ilaang tay babae akadwana amang mga ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, Dorotya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw? Nagpintas kalata, Dorotya. Nita, mangrugi ka manan ako naksebyaw. Pudno matimbaga ka. Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka? Katuan. Amom ngamin, Dorotya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng ita antisidsidaak. Agsidak iti karne, ngem sagpaminsan laeng. Alangarudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna. Ariglado, Dorotya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, Dorotya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaeng ka de. Di ka agungay. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiait. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasayaat, Nana. Bagbagaam man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan. Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana? Basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Ang mga nusap-sapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbaga nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito. Nangam aguray ka. Anya ka diti gagaram, tay may ka dito'y dagos ko. De Estela kan sali. Addada dito'y syudad. Ha? Addada dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kini Carla. Anya? Kat, kasano itan? Mariribu ka na, Lito. Ne? Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano akasarita ni Roman. Jak kaya't akasarita. Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam na sa dino tayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlayan. Ha? Pangasip sali. Ibagam na sa dino tayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa,
Awan pa ni Roman. Saan pa asim mangpad? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Tasaan pa asim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Urayak asumangpad ni Roman. Dito itapay laang ruwar. Bayan tada Estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtanlito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito yung syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayang. Diyak maawatan. Ilawlawag mo kumalito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noon niya pa'y atrabaho ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayang. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. No di kat aduda. Kastagayam. Nasingput day ta doon. Ngamjay anak na. Kasla saan ang nasingput? Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kwa na. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Naskan nga agtungpal kami. Isudagayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale, taadamot ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka. Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gapota kanayon na nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na. No asino dagiti nakatext. Kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangrod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan da ka at hagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di na karakupan. Kaputa at masaksaktan. Pakawanan na Estela. Ngam ibagakan ka tipod na. Sikalat na ti ayayatek. Wastan! Nalpasan ti amin kadata Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. Nukasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Diyak mababalaw, no kasta ti inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla diyak kaya tawas-wasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng.
Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti iumayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jakla ta mailibak lito. Ay ayataklatan ni Estela. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Estela ti ayan-ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta kadilatan? Dakkel tiwotang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di ta pusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nururayin na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaang asimang pa? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Jack, kaya tikas ta nga aramida. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Oray pay. Mani pa dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man. Naskan akadwanak. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwana, nupod no anapan ka ija ayan na ita, arabi. Carla. Anya ti amog. Amang ano adamot sa bali, anapanam. Ala, ingkan iti salid mo. Tainak maten maturog. Sibiyaw, imayak takayat ka akasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no maipapan ka dati pagsaritaan ta, Dorotia. Apay ka deh, asaan anagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta ka deh? Ammom ka deh, anapan ti anak ko ijay syudad. Tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay? Di mo ka di ammo, nga agayan ayat dasipod at dada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga imbagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay ka day asaan anagaw awid. Amangan met no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sibiyaw. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Tasaan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano Estela? Agsublitan iti lugar tayo? Wan Sally. Sige, sana bale. Ta nakapasyar tamutan. Nakagatang tan iti pasalubong. Sally. Jack maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat kung agawan iti kaayan ayat na. Ngam saan anak kat idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalatta ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito day ta, tag best friend da.
Ngamnaan niya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalat tati makam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga kalay sa kamin. Imbagagmatkan ka. Nga urayam nga iso ti mangisi nga asing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't ko nga agkalaysa kamin. Imbagagmatkan ka. Nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't ko nga agkalaysa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalaysa kamin kan ni Roman. Ala, bayam. Takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisinak. Agyaman Papa. Oh, inarakop nakmatan, iha. Papa, agyamanag. Naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka. Amang ano nayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akasta tinakunam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado, ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabit lang. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takasta ti kunana idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagak to kan ka. No anyat ti kunan ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta, kat no umanugot ka. Anya dayta, sir? Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga erengrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir? Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin? Agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir? Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Ket no makaikadeng kan, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amom ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir? Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo ka ni boss? Wan. Ngam sana dito ti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman ngagkalaysa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kwa na, nga agpanunot pa'y.
Kat no nakaikadangan, ibaganan tulat ta kanyak. Apay akasta, Papa. Iha, may anta nga iso ti mangikadang iti day taabanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalaysa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, adday tanti in-order ta kananta. Kasla sana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takasla mariribukan ka. Kaya't nangagkalaysa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalaysa kayo nga rodan kani Carla. Jak amo no umanugot ako inusain. Mariribukan ako. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalaysam ti babae, adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gayam an anak ko. Kat, nakitam ni Roman ijay syudad. Wala nang. Nagsarita kami. Ay, Naliday kamot, anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Kasta gayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngay ngirod. Kasta at talaga anak ko. Dumteng tipan nakapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan dita syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito yung lugar tayaw? Kailiw na ka, anak ko. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang ko nga imbagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. No kasta? Dayto yan tigundaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yun. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon na kumamat. Sana balay. Taitalaan nga aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kami nga agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka? Wen, Papa? Nulakit imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no iso ti kadwam. Wen, Papa? Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launa iti anak ko kan ni Roman. Kat isupayon ti agragot, iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Walito. Ala nga, Rod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ijay lugar tayo. Walito. Roman.
Sumurot ka di talaga ni Carla? Bayam lang ta sumurot. Alang Rod, kastapay. Agkikita tayo tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman asumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagananad kayo. Roman, italagkukan ka ti anak ko. Wen, sir. Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni papamat? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahiyo. When, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. Wen, sir. Sige, agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na, anya nga abalayan. Ketwen, agayan ayat nga rudda Roman ken Estela. Di agabalayan tan. Ay saan? Ngamen, addan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Mangrugi ka manen, Sibiyaw. Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manakak. Ala, gulpiak manen talakom, Dorocha. Tapno saan kan amabanog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sana bali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastang ar-aramiden nyo, tatang. Isuadi yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sana balay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya nga min ay ati ibagbagayo kan kuana, tatang. Ibagbagak lang mo't pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apa nga asiyo. Saan yun nga ulitan, nakababain. Hoy, Estela. Oh, apay. Ada ka sa pulam? Ibagaklaan tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang daya ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan-ayat na. Winaswas kon ti ayan-ayat mi. Ngam, masairaklat ta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Ay, siya ka di lang, tagyan dito'y hotel. Wen, sige. Panawan kan dito eh. Ay, diya kayat. Sumurutakan ka, ija balayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ija balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige, adakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito'y hotel. Tas sumurutak, ija balayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Uwan tata. Dahito gayam, ti balayo. Wen, Carla.
daytoy tinano mo abalay may. Ket siyak ti amana, anataer. Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer may. Di mo aya makita, anataeran? Ha? Kita ngamin ti rupak, Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada, pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige, agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito balay mo, Carla. Sana kas iti balayo adakkel, ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Tata. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Siyempre, amok Kunak no di mo amaw, ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, gusto day tatang. Ituloy tayong ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kabsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Di pa lang nga ibagbagak kan niya Roman nga agbakasyon kami dito'y. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan. Agkalaysa kamin to iti mabiit. Kasta? Inton bigat, kuyugan nak, Lisa. Agpasyar ta dito lugar yo. Siya kon ti makaammo iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan ka naagawid? Dito ikan. Saanen? Amumaten ija balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, mabalin ka ding agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay, ayatan nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayatan nak, Roman. Sige, panawan ka dito hotel. Oh, Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't ti agmay-may sa dito eh. Sige, panawan kan dito hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gapot ay ayatan ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan dito eh? Diyak kaya't agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman, naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel apagdagusan na. Kunak no maturog ije balayo.
Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. O anya, uminom ta. At the red wine ko dita. Sige. Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. Diyak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalay sa ni Carla, tasaan mo gayam nga ayatan. Kasladyak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kao. Kuha tatang, di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Nga agkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasanon ni Manang Estela. isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan nakla ang anak ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng pundang ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay tasaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusan mo nga ay ayatain. Saan mo nga ikalay sa anak ko? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman, tay kaayan-ayat. Anak, Anya ka di ti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa bali akaayan-ayat ni Roman. At toy, agkape ka pa Carla, balasang kao. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti naturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adda di ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti aircon dito'y. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack namin makontak ti cellphone na. Jack man amaw. Jack nasiputan tinapanan na. Rimwara di nagpakada. Nalabit at ti amuna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amoyo anapanan na, tata. Kayat ko asurutan. Ay, Jack amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akit ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata. Ipasyar na. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan,
Wenno jay garden. Diyak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka jay ili, balasang ka. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endagis di makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaak pa'y lain. Agawid ak tulap ta inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Ha? Adda babae ang nakatukaw iti baton. Nakatalikod na. At idog tibok na. Ha? Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangaasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawit ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkar kan kay Balayo. Nga maawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Nga maamok adi na kundanggan. Estela, pakawanin na kung sinaktan ka. Ngam amo ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatek. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isuitan, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela. Ay, ayatan ka, Roman. Kadyak malipatan dagiti karin-karita. Para iti masakbayan. Agalpasan ti panag-aadalta. Kad maadaan ta iti natalgad a panggadan. Mangbukal ta iti naragsa ka pamilya. Nalabit asaan adata tinaikari iti tunggal maisa. Estela. Mas nasaysaya at ibiyag mo. Iti kaayan-ayat mo ita. Estela. Hindi nakarakupan. Kaputa at ti sa amamarikrik na. Sika ti ay ayatek, Estela. Sika. Kat awanin sa balipan. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti pa nagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasubli. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan-ayat na dito'y? Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak mula ang balasang ko. Saan? Ngamin? Ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itanti ay ayatan ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyar nak di ti lugaryo.
Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saan? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka dito hotel ang nagdagusam? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay, manang Carla. Kayat ko laeng ama-am-am mo. Amon ka di, manang Carla? Naanos ka nasingpot ni manang Estela. Estela gayam tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am-am mo. Ken kayat ko nga agbalin apagayam. Addakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni manang Carla, manang Estela. Lisa, Ibagam laeng no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, manang Carla. Kadwak ni manang Estela. Kas pagayatam. Apagison. Addan dagiti taron ang pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, iso ni manang Estela. Isigod akaayan ayat ni manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpintasak lata. Kat sorry ha. Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam kini manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakan kwa na, Lisa? Basta kayat ko laeng amakita ken maam-am mo. Kan, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyamanak. Oh, alangaro din. Padayawan tayo dagita makan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige. Agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jesyudad? Well, lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapot at dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilang tipilyaw? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nojak itong palti anak na. Sige. Sikalat ta ti makaam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tain may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni dyan syudad, inton bigat. Kayat ka laeng ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga,
Amaawis kan to inton kalay sami kan ni Roman. Kaya't kung adda kayon to kan ni Sally. Anya, Mapatganak ka di? sige. Abay kat di na saan. Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasayaan no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgamtikid daw ko nga agpagayam ta ko ma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanya, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanya, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Di ka agdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat tiri daw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan ayat iti daruman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan daruman kan Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkulehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid ditoy, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta? Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da itoy. Saanan nga agaw-awid. Ken, kasla ilimlimod na laang, tipan nakisarita na kan Estela iti cellphone. Ngam, among kadi, Carla. Aging gaita, nilatta Estela, ti ay-ayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam dayta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman, ay-ayatan dalata ti tunggal maysa. Idi naamuan ni Estela, nga adda sa bali akaayan-ayat ni Roman, kasla agtupak kan kuana ti langit kan daga. Anya? Carla, ibagak da ito'y kan ka. Masair ka man, ngam iso tipod no. Mabain launay ni Roman kan ni Papam. Gaputa iso tinang tulong kan kuana, tapno makaadal. Aginggang inik kan na itinatalgad at trabaho. Gapo iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Iso nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta,
Matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyaman ak tapin at gamti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigud nga ayuyang ta. Kailiw ko daytoy aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela. Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin ni syudad. Ngam sikalat ta tilinaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiit, agkalaysakan. Estela. Mabalin ka dingagkan ka. Roman. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Iso ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ikagumaak alipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka magkanyak. Kat maudin da ito'y apanagsarita ta. Estela. Maawatan ka. Kandi ka kagura. Dakaila tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiag. No awandaan ang tulong kan ka. Amang ano di mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsakak para kan ka, Roman. Basta ti makunak. Sikalat na ti ay ayatak. Kat saan to amapunas na ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak kaw. Agan-anad kayo iti panagbiyahi yaw. Kat sapay lakumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad manong. Wan, ading ko. Di kagdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan aywanam ni Roman. Kat aywanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, manong. At ka di parikot na, Lisa? Wan manang. Adda parikot na. Katno di na maurnos dayta. Amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutin nyo anaimbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyag? Ibagam laang. Dumngagag. Awan. Ada ka di kayat mo nga ibaga may papan kadata? Agsao kalata. Tadumngagag. Awan. Awan? Ngam-apay nga rin adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amok, Roman? Ada pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agman-maneho ka. Kat madisgrasya ka. Di kagdanag. Saya atak ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Apay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak.
Nakuna na asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikan kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayaten na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta tirason. Tasika, nakurapay kalaan. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapat-patagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay da Carlakan ko ana. nanang, Di ka kumapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan nakpaikit din kan ka. Isa pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka di asumrag? saan pa'y laang nanang? Apay. Madi ka di tirik na? Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, aginana ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama di tirik na ingka nagpa-doktor. Apay anak ko, di ka kadisumrag, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Ngam, awan lat gaganay gayak. Estela, Awan lat gaganay gayak, nanang. amangan met no kasapulan nga agpa-doktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpa-doktorak. Aginana aklaang. Estela, anak, umaykan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ak amapisin? Nay, saan ka kadimanan amangan? Manganak to latta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y siled mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta manganak to latta, inton mabisinak. Kita anak ko. Amangan no adakit dimot maday, amarikrik nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan manganak to latta, numabisinak. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito? Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka di tinasasaon ni Roman kan ka? Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ipagam kanyak, Lito? Ma'am. Kwa? Di kasta a reaksyon mo. Nalapit sa anak amaragsakan, iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Kayat ko lata amangag. Sige. Dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Tawan sa baling nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itakan ni Roman. Day ta, ket gapo iti utang anay imbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngamday tatipod no, ma'am.
Gumatang kan itilakok anateng, Sebyo. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalatta. Nga? Ay, alakit din. Gumatang kan. Wen, di ka agdanag. Tagulpiak dayta nating mau. Mano aya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbanog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit tenti kaayan ayat ita ni Roman. Wen. Amo ko, ti may papan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kastamot ti kunak. Ngam di tay lamaw. Nga amangan no iti udi na. Ket da Estela ken Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Ket no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyo. Nadepresamot tayo. Ngamen, saan mutten amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamwak kininanang mo masakit ka. Iso asin narong karandakan Kumusta kan? Sa anak masakit, tata. Apay nga rod akala at akimutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga adda sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kamin ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa, apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgayam ka baalan. Gapot akasta ti maiparbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam saan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa, uray manupay atawan adi kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Wain, Estela, balasang ko. Di mo ko mabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sa amin kan ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman? May papan iti dayta abanag? Saan? Nga, umanugot tumatlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya? Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo. Agtong palata. Ngam saan amabalin ti kasta, iha? Nasken apagsaritaan yu ato. Saan amabalin, asyaklatan ti mangedeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Iso akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalaysa kayon. Anya ti makunam? Sir, Siya kon ti makaamu iti amin a magastos. sir. Roman, ipatpatag ko unay ti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na.
kang runaan ti panagkalay sayo. Iswano anya ti makunam, agkalay sa kayo kuman. Sige, sir. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya kon ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakawag ka man. Manong Roman, ada ipadamag ko kan ka. Anya rita, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimotong, kan saanan ang nagtrabaho, at dalatan iti silid na. Anda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay-gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo to nga awan gaganay-gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanag akunay kan kwa na. Iso pangasim. Tay bagam adi na baybay anti salunat na. Saan pa yan asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salad na. Lisa. Amang ano anya ti mapasamak kan kwa na, Manong. Sige. Agyaman ak iti daytang impakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Estela. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito. No di mo maiturod nga ibaga, siya kon ti mangibaga. San? Siya kon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunutek ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito. Basol ko dito ang mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarup na, ngay ayatam mat. Ngam awan tinarik na apanagayat ko ken kuana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man, nga magpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, agdan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkanlay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramid ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla, pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalay sata? Anya? Abay akasta ti sawam. Idintot awan matparikot iti gastos. Tani papatag gastos. Saan ka nga ay ayatan? Roman, imbagak matkankan ka nga okay laang. Tamok
ka masursuro na kong ayatan. Iti ka man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae iti ay ayatan. Awan sa bali, no din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Anya ka di te parekot. Sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngamsaan ko nga inaram ni Carla. Nakisin nga daklakan ko na. Impagpagapok lakada kayo, abos ko. Gapok kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yo kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang na imbag anakam. Sir. Ngam ti pa nangikalay sa ni Carla. Diyak kabaalan. Anya? Roman, anya kaninday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma, sir. Carla, iha. Saanan amatuloy iti kalay sayo kan ni Roman. Kinasarita na kan maipapan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Diyak kabaalan. Iha, si kaamat la ti kaasi. No agkalaysa kayo, adi na kamat ay ayatan. Papa. Saan amatuloy ti kalaysayo, iha? Ladingit. Ngabjak itulog, nga agkalaysa kayo, asikalaeng ti agay ayat. Sir, ag-resign akon. Adto iti resignation letter ko. Anya? Nasaysayat nga agsubli ako ni J. lugar mi, sir. Katagyaman ak iti amin akin na bagyo. Saan anas ken nga ag-resign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin, no saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir. Roman, saan anas ken nga ag-resign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parikot. Pumanaw ka lang nga ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y tilinutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyaman Lisa. Ngam saan ko amakandag ita? Kanagtulak ta inton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag-video call. Sige. Song batam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumor ka. Addan ni Lisa ijerwar, kavid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Ba nag-adyak maipaaykan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanan aday tati panunutam pay. Ti aramidam itakat ornosam ti bagim. Sumrekakit din iti trabaho. Ay naimbaglaangan taman nakaawat ti manager yaw. Iso amaawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko
Di mo dadaalan ti bagim, gapo ken ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kitday. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka, tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intamot agpalailang iti baybay. Saan, nanang? Ay, Estela, pag-naasim, agpapigsa kakit day. Sige, Lisa. Gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagakin ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa malipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa. Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mulita, ah? Sige, ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya kiti mapaspasamag ita kini Stella. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Impaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid ak pailaan. Taurnosak da ito. Sige. Awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Karlakan ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday ito ti anak ko iti udi na. Isuan awayakan amang sumli iti kaayan ayat mo. Agyamanak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na kuman. Roman, ay ayatan ka. Agyamanak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat ikaw iti pamakawan. Saan? Di nagpanawan, Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pailaan. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapnog pakada. Agawid ak pailang iti lugar tayo. Nas ka na makasaritak na estayla. Ang mga nudakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kat, kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinagamat iti binulan. Isua talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige, Lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapod na. May papankada kami kini Stella. Nagdamag kanyak. Isong ay bagak. Ala, ingkan. Kan agan-anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan. Para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, kasebyo. Sumarunon tulangan ni Lisa. Tanapan kimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman ammo iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan na nakasta. Maawatak tirik na. Ang mala. Sapay lako mata makailiw-liwagay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pailangan, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha.
Mang islaysak itinaloom amang gatamangan ka. Lisa, Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday na, adalugan na nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman, isulakit ni dayta. Roman. Pakawanan na, Estela. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka, nung di gapo kanyak. Apa yan nagsumli ka? Saan ka tingag kalay sa kayon ka ni Carla? Ano, nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa ni Carla? Gapo tadyak imandogot. Kat naadaman ni Kalaysak. Awan sa bali, no di si ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panagligyaday mo. Tadakon dito'y sibay mo, Estela. Kita agmanuan niya tar aramiden dagiti dua. Anya? Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man, Sibiyaw. Anya si Ripay. Bay amla ida ngagsarita. Ay, una yan. Ay, anya ti kinatawaam. Siyak ka day? Saan? Naragsakak laeng. Ngamain, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka? Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan Dorocha. Abalayan adagaos? Una. Iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanda ito ay? Awanan ni Roman. Nalabit na nakadano na ni dyan lugar da. Gusto niha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay-ayatan ni Roman? Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan-ayat mo kan kuana. Papa, ay ayatan nak ni Roman. Kasano ang mapanaknakam nga ay-ayatan na ka? Nariknam ka di? Nga ay-ayatan na ka? Wano? Ipapanmulatan nga ay-ayatan na ka. Papa. Ay. Agtupakan ka, no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barog. Agyamanak ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsublay? Diyak lamon no anya ti mapasamak ka ni Estela. Kat no di na kaya ti agpakita iti doktor. Nana. Kunana nga awan ka no sakit na. Kan mabalin kat dinan kayat timangan. Numangan man, timtiman na laeng timakan. Pakawanandak, Nana. Basol ko no apay. Kunak, no kabailan na amapukaw ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam. Taipatay na mo't. Ikarik, Nana. Saan ko napanawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayo matlaangan, Manang Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sebyo, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay ko ma,
Tamagustuhan niyo ti regalo kada kayo. San nga importante kanya ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti daytoy akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipag-arup ko na ni Carla tinaikarya para kan ka. Ngem si kati ay ayatak. Si kati ang kalaysak. Iso adata tinaikari iti tunggal mesa. Roman. Si kati ay ayatak, Estela. Kat ayatan, kan ipatag ka iti agnanayon. Ayatan, kan ipatag kamat iti agnanayon. Roman. Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga oray simple laeng ti adda a panagbiag.